It is steady, it is focused, and we truly appreciate the work you do and the state in this administration na vile unasaidia rais. Niseme ya kwamba tumepiga hatua kubwa sana hapa. Mwaka jana tulikuwa hapa kwa jukwaa la usalama na tukakubaliana mambo machache na ma chiefs na ma police officers wetu. Asense mwende monogeri bwe bunge nene Moses Masika wetangula nigaru kuburi gucheso yo kabere umurayo kanibwensi ya Kenya Uhuru Kenyatta kobase umutimoko magiga yokurwa ase uburayi asenchira eriyo botwereri watari goswana na siasa wetangela ka okwana kurwa asense ya Bungoma magiga yokumirana nabantu wetania elfu ya masenka yaye nigatebire nere bya Uhuru Kenyatta gusika serikali ele OBC engana boigo yasirwe nabarayi kurwa ase ensemeyo. Sasa mambo ya siasa, nimekuwa ordinary MP, nikakuwa assistant minister, nikakuwa minister, nikakuwa senator wenu, sasa niko speaker number 3 in Kenya. Kweli nitakuwa wazimu kiasi gani kurudi nyuma kubishana kwa mambo madogo madogo? Si lazima tuangalie mbele. Na hiyo kuangalia mbele si yangu, ni yetu sisi zote. Lazima tutembee pamoja. And I promise not to let you down. I promise to work for you. I promise to do everything to improve our lot. We are partners with UDA. We are partners in Kenya Kwanza. We are partners in broad-based na ODM. Mzee Raila tulibishana na yeye, tukasukuma kurudumu. Alipoona matokeo akasema watu yangu tuende kwa serikali. Nyinyi mnajua kwa miaka 10 huyu rais wetu mstaafu mwenye anazungumza maneno mengi sasa, na mimi nimemshauri na nazidi kumshauri ndugu yangu Uhuru Kenyatta, kwa sababu yeye alinipata mimi bunge, tumefanya kazi na yeye, tulikuwa kwa cabinet ya Kibaki na yeye. Wewe ndugu yangu Rais Uhuru, vile ulifanya kazi bila kusumbuliwa na mzee Kibaki na mzee Moi, usimsumbue Rais Ruto. Umestaafu, wewe kuwa mtu wa kushauri, sio wa kunungunika. Kuwa mtu wa kushauri, mtu ya kusaidia nchi. Because when a country goes astray, we count on our senior leaders, including you, Uhuru Kenyatta, as a retired president, to call the country to order. How will you call the country to order if you are visibly biased, permanently complaining, calling people names, and saying things that are not understandable by any reasonable person? Hizi ndizo vitu tunakuambia kwa heshima. You are our president. We give you the respect of a retired president. And respect begets respect. Jiheshimu, uheshimiwe. Wewe Rais William Ruto alikubeba kwa mabega, alikubeba kwa mgongo, aka make sure kwamba wewe ni rais. Jameni, kwa heshima nchi ya Kenya na kwa heshima ya support ambayo rais alikupatia, pia wewe unga mkono William Samuel Ruto afanyie watu wa nchi watu wa Kenya kazi. Sema hiyo. Arudishe mkono ama arudishe mkono? Uhuru arudishe mkono ama arudishe mkono? Sasa kama alishinda kumake Raila rais, kweli anaweza tengeneza Gachagua kwa rais wa nchi ya Kenya kweli? Anaweza tengeneza Matiang'i kwa nchi rais wa nchi ya Kenya kweli? Wanaweza pata kweli hao watu? Wanaweza kweli? That's why hatuwezi unga watu wengine kule nje, vyama vingine, na pia sisi tuko na chama chetu. Hata chama chetu kiwa kinafanana aje, kinabaki chama chetu. Na chama chetu ambacho kita make sure Moses Masika Wetangula ni rais wa nchi ya Kenya ni chama cha Ford Kenya. As Webuye East, we will deliver viti 3 vya MCA kwa chama. Waziri wa mache Engineer Eric Mugaa asogosanga kwa ntabwo nchirira kurwase county ya Meru nigo agenderere kwerera igoro yobokorerwe serikali na mone mirobere agenderete gwikiraniwa neri ikiraniwe ne serikali ya yerituko asibo igo aruro kubori gucyase abonchirira abo kubwatana nabo igo kubwatira ne serikali eriyo bachikonyora magenderari baganetie anyarega gwikiraniwa ase exemeyu.
niko hapa kuwakumbusha kwamba serikali iko na jukumu la kutumikia mwananchi, si ndio? Sisi wote tunalipa kodi, si ndio? Na mwaka wa 2027 utafika ama utafika? Si utafika? Na ule mwaka wa 2027 ukifika, watakuja wengi. Wengine watakuwa warefu kuniliko, si ndio? Wengine hawatakuwa kimo cha bilikimo kama mimi, si ni kweli? Wengine watakuwa na mwili. Wengine wana mifuko mirefu na wengine wana mifuko mifupi, si ni kweli? Rangi yao maybe ni tofauti. Wengine wanapendeza na watakuja na mambo mingi kuambia vile nyinyi mnafaa kuwapatia mwelekeo. Na mimi nitawauliza swali moja. Wakati wa mwelekeo ni sasa. Kwa sababu mnapowahitaji, je, wako pamoja na nyinyi? Wako ama hawako? Wanajua tuamuo ni wapi? Ama wao ni wakubwa sana na tuamuo ni kijiji kidogo, hivyo hawastahili kufika? Very good. Si ni kweli? Na mimi pia kama mkware nitakuja. Si nitakuja? Si nitakuja nyumbani? Ile kazi, na nitakuja nikikueleza ile kazi Dr. Samuel William Ruto anafanya. Ya kwanza, tuko na level 6 hospital na Meru. Tumeishi hapa kwetu mtu akiwa na magonjwa, sukari, saratani, magonjwa ya aina mingi, tunaelekea kule Kenyatta. Ukweli urongo? Lakini mbona tuelekee Kenyatta ili hali tunaweza tibiwa hapa Meru? Na serikali zimekuwa mingi. Tumeona serikali ya mheshimiwa the founding father mheshimiwa Kenyatta, si ndio? Jomo Kenyatta. Ikaja serikali ya mheshimiwa Arap Troitich Daniel Moi, si ni kweli? Ikaja serikali ya Moi Kibaki. Ikaja serikali ya Uhuru Kenyatta. Na sasa tuko katika serikali ya nani? Dr. Samuel William Ruto. Na hizi serikali zote watu wetu wanakufa wakitoka Meru wakielekea Nairobi. Pale ni hivi. Mimi nimezika marafiki na wote wanaambiwa pole, mulale mahali pema peponi, na hiyo story inafanya nini? Inaisha. Imekuja serikali ya Dr. Samuel William Ruto ndiye ameona ni vizuri kuliko tuwazike miaka nenda miaka kuja, tutengeneze daraja letu la nini? La Nithi. Na wasioamini waende pale waangalie kama kazi iendelee. Hospitali yetu Maua, kina mama peke yake ndio walikuwa na vitanda. Ukweli urongo? Ukweli urongo? Rais akasimama Maua akasema, mimi hii hospitali yenu iko na hadithi mingi. Na akasema kazi itaendelea pale, hospitali yetu itoke level 4 iende level nini? Level 5. Si mtu aende pale aseme ifanyiki. Inafanyika ifanyiki. Tunajenga manyumba nchi mzima, sio hapa Meru peke yake. Hapa Meru tunajenga masoko, ukienda Maua unaona ama uoni? Ukienda Atheru unaona ama uoni? Ukienda Kangeta unapata ama upati? Affordable housing mheshimiwa John Paul amefungua juzi hapa, si ni kweli? Haijengi peke yake hapa Meru, inajengwa Kenya mzima. Kwa sababu katika ahadi zake alisema kina mama wetu, wafanyikazi wetu wafanye biashara yao mahali pasafi, mahali nadhifu na mahali pana heshima. Asense mwende mwanchu moriele mambia ya vono muraiwe kiama kia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka niga mochire serikali asokoendera kwena na ibibane na passport guchia se abantu batali aba Kenya asegenta tebire eyine nchira eyemu yo kubeka ensi ya Kenya sakon ekero tukurigiria na boigo gukwanira amangana bwatikaine no buriri bure nchira eyemu yo goseyo yababegu imeyense that
truck drivers from Mogadishu, not from Kenya, from Mogadishu, yesterday in the city of Dola. You know where Dola is? Between the DRC and Zambia. 178 of them were issued with Kenyan identity cards. What does that tell you? After paying a deposit of $900 or $600 US dollars, within 3 weeks, you have brought a Kenyan ID. These are not Kenyan Somalis, because Kenyan Somalis have every right to get their IDs, to get their passports. But these are truck drivers from Mogadishu. And those of you who have known my history, I've spent a lot of time working for peace in the Republic of Somalia. To the extent where I declared myself a member of one of the main clans called the Dikli Mirifli. Perchance that they could hear that if there is instability in Somalia, to that extent we are unstable in Kenya. And I want to tell you, having served as vice president of our country, when Kibaki and us took the decision to ask our men and women to exercise the freedom of hot pursuit after a tourist was killed in Manda Island in Lamu, that's how we got our men inside Somalia. But our number one priority is to have a stable Somalia. But the way to have a stable Somalia is not to give Somalis from Somalia Kenyan IDs. And we must speak this truth. 178 of them yesterday. And the way they are doing it, they convene wedding ceremonies or something, and then they give. And when they are given the ID, then you pay the balance of $900, because a Kenyan ID to a Somali from Somalia is costing $1,500. After that, they are asking then to get Kenyan passports. And we know what is happening with Kenyan passports. That's how we devalue our sovereignty. So that anybody carrying a Kenyan passport now is seen by the international community as somebody who is dangerous. Because we still have the problem of Al-Shabaab. Al-Shabaab, international terrorism. So when you get the national security compromised to that level, then men and women of God must pray. And this must be different. I'm telling you as it is, because it was given to me only this afternoon. And in fact, I want to urge Kenya and Somalis themselves to stand up, because that will also disenfranchise them. Those of them, if you know how, for example, in the northern Kenya, they have hitherto been doing what is called negotiated democracy, because you have clans there. We have the Digodiers, we have the Darots, the equivalent of Darots, and so you don't know who is coming to our country. So I say this because I'm a very serious Kenyan leader who knows that we must work for peace in Somalia, because I've tried to do it myself. Until they signed here in Baghdadi a peace agreement. In fact, they worked out their constitution here under the late Ambassador Bethel Kiplagat, who was working under me, and we did. I got President Abdullahi Yusuf, President Abdul Salam, who lives now, Qassam, who lives in Egypt. There's stuff happening here. And we do not have an administration, because it must be an agent of this administration is the one who is now laundering. There's money laundering. Now they are laundering Kenyan IDs. We know there's laundering of Kenyan passports with warlords in Sudan. We know that gold from Sudan, and that is actually called now blood gold from Darfur region, where you don't know as Kenyans that in the neighborhood here,
over 2 million Sudanese are living as refugees, some within their own country and others in the neighboring states like Chad. That cannot leave us comfortable. And then we host some of those warlords here because they are using that dhahabu, gold, blood gold from Sudan. It is given Kenyan identity here and exported to the Arab world. So that money then comes in droves. And that's the money that is being used to buy the souls of Kenyans. Because they say everybody has a price. But we have decided today, we are encouraged by the preacher of the day, we shall not keep quiet. How many like me will not keep quiet? Hey, asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. And may this light shine at every corner. Light over Kenya. That first caravan will follow it. Maybe we can convince somebody like Senator Manzo when they get to his... Arenayo hensi ya Kenya nigo ego chakre mambiabono ya ariganire gikaro kia Africa Forward Summit ekyo gia chakere rero gwika abwankyo gikarekyo nigo kira chikumira ni abarayi bechinse 30 abonchirori n'ababwatani ao ase gikarekyo boigo egatiaria arachiko kwanirwa ngamone chibesa uborendi ubwagachi bwechipara nebitange bigari umuriro uchumi y'ebintu byaruche ebigwanda oboremi nayanda mange buna agendrete mambia yabono abwasengo kwera turarigena nana lyaya agendrete kurase semeyo gosase. And I'm very happy that I was able to witness the same energy, the same intelligence, and the same commitment to our continent and to the idea of a common world. He ended with that. I was also delighted to listen to President Ruto and to hear about the efforts he has been engaged in making of Kenya a place where no African feel like a stranger. All that we heard from President Ruto and Emmanuel, we heard it yesterday. The same joy, the same passion, the same energy was expressed yesterday during a pavilion. The Innovation Foundation for Democracy, the Paris Peace Forum, and the International Commission for Jurists, Kenyan section, we held at another university, Strathmore University, not far from here indeed. And what we are bringing to you this time is in the form of a book. I won't be summarizing the book here. The book contains no less than 60 proposals, which are not proposals for governments, which are not proposals for business, which are proposals for all, beginning with civil society organizations themselves, in the full knowledge that these days governments, business, and civil society and communities have to work together. There's no other way. And that we have to basically invest, as we heard this morning, in our communities and societies' resources, in their strengths, being inclusive, if we are to address the challenges ahead of us. I'll end these very quick comments with one word which came to me as I was listening to the conversation we have had this morning. When it comes to telling the world what Africa is all about. I will say it in French because I really haven't found a proper translation in English. I hope that the translators will do their job. L'Afrique est une réserve de puissance
et une puissance en réserve. I believe that that's what I heard this morning, and I would like to leave it at that. So this is the book. Voilà. It's a lot of reading for the two presidents, but since they read so well, I'm sure that they go through it. Thank you very much, and excellent. Let's see. Maybe let's see. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Bravo. T'as tout dit. Thank you so much, Professor Ashiru. Thank you. Please give him a round of applause. President Ruto and President Macron, a warm round of applause for co-hosting this summit. This is just the beginning. This is day one. I cannot wait to see what the next 2 days bring. Now we'll take a quick photo session, but I'll hand over to Mike to run us through the photo session. There'll also be a video playing just to give you a historic look at the relationship between France and Kenya. It's going from Ouagadougou to Nairobi. We'll play that in just a minute, but let me hand over to Mike. We'll have a quick session with the panelists, a photo session, just so we can get everyone in the picture, and then we'll hand over to the video from Ouagadougou to Nairobi. Mike? All right, thank you. A clap for Mariam, please, for moderating us very well. Thank you. Your Excellencies, I'll just request that we step forward. I'll request that the panelists may also join the presidents for the photo session. Just initially the first panelist, please. Just the ones who spoke. Yes. The two sets that spoke. Mariam, you can also join in the photo, please. Try not to dance so that we can get the picture. Thank you. Thank you. Thank you very much. Your Excellencies, that brings us to the end of this session, and we'll then request that we all be upstanding as we then allow the two heads of state to exit and go to the cultural experience. Feel free to give them a warm clap, even for their time and for joining us this morning. Thank you, Your Excellencies. Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi.
teribolio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse magega ya television y'Ensoko wikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokonyulia ogokwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyibirira gusenga kiyobokendu tawe chanika Automatic Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autopat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami
nigo togokonya abantu bari amaru na amariogo y'ogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwenda university ongere gutumia amaru na amariogo y'ogotindi amosariri bono yaikireke wango guikarwarigo. Kwanya oroyo onde orenge kwenda kanisa utigire onge akonywa amariogo y'ogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Better Me twabarwari erinde ubugima bwabo bwirane gochasa ubugima bubi. Asamange twakirisimia se namba 07 06 84 0844. Better Me Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyo butindu. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Karibu na ndo mwanchu murili mambia ya bono chidaika chetigeri sano chirage chinsa isano chia bono mambia asense mwega ya kabira soko swana kurigeria ayabwatike ne chigo sori na muno aya korekalira se wiki yega ya etete se weekend yega na bwega ya rachi kubwatie gochakira se chigo sori chonsi na muno asense meri umupira bwa maguru go umupira bwenkoyo na to chikurigeria mambia ya bono to gochaka kurwa se league imense ya Kenya na bwega ntubwate asense meri yega komekerikia Mozart Cup ntoswa se league ya nense ya Kenya na bwega ntuchoko ase eligi ya iskoyensi ya Kenya sesemeria England no mwerio ntubwate kombekerigia Champions League na gwikarboni gana amatokeo na ralia ya gusamba chibu na ralia ya agendrete kurwase ensemu yimambia bono oyo tuchikosanga monere na kirubu ya mweli baga erio anyareka kugukwania kurwa mtoso asenkwane temambia ya bono bwatie gwetera sentere mutandao bwekerero Facebook na baigo sesemeria YouTube Nsoko TV namba ya mawasiliano nigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano ne momara gatano omwerio beka isato. Karibu sana tosange asubwamo emambia ya bono na kiribya mwarigani kwani angumo lirele mambia ya bono na bwe gobe koborosono nyana ase okorwa umoncho murigereria na kwariganirie ase ebirugo bichikosori egere tunyare kubwatera na tunyare korora ayabete gakorekana kurwa sebiti ao anaiti ligi mbalimbali asa marieta ase bali batamanyeti ni maite mbali ba ndolira se litangani asa malitangoro ku Frank Mugambi no moralia na ndi no mwana sport. Okay, yebono ase enkwane temambia bana ka togochaka gukwanira yabwatikene ne chikosori mwancho morigereria nigo togochakura araligereria nimanyete ne chikosori chia etere lakini ne rubi yatra aligereria na gwikira boni nga itwe ikere ka togokwanira yakombekerikia Mozart Cup abo se chia ninge chitariki ibero mutinyo gatano yani ngere tikuria Jumamosi ga kombenkerikia gosore twe abo ase Shabana ya gosore tina Kenya Police ase getikerikia Gusii Stadium imeye county ya Kisii gose asomo chobosongo abo ase gosori ya gochaka chinsa usea akarikante yo chakira chinsa isano na ibere isano na isatu chamo baso boigo timu ya Bandari nero ya gosoreti amo ne timu ya Mfalme asigetikirigia KPA Sports Club county ni ya Mombasa gosoria chagete chinsa isano na ibere ne chiraika emerongene na isano abuna se kombe kirikia Mozata ne keroto gukeriria ege kombe ke maiga ya gosori gokorekana ama chibu ni garinge na Shabana ni goya nyorete ke wakwa egoli eyemo na Kenya Police igobono kairira Kenya Police egatambuka ocha sense meria ye semi finali Bandari ekagosori na Mfalme Bandari egaka Mfalme chikori isano seibere obobwi bwarenge obonene mono na gocha gwikiragabwo na bweganto bwate ase ensemo yende timu ya Ulinzi Stars ngokosori barenge amona Tusker na barabwo asegetikeria ke Ulinzi Sports Complex asomuchiyo Nairobi agosori atakiteta chinsa isano na ibere cha mubaso chiarenge chitariki nisato omuti enyino yego gatano litwirangeria Jumapili Nairobi United bakagosori amona KCB asegetike Ulinzi Sports Complex
gosoria chagite chinsa kiana ne chidaika emerongo etatu nase gosoria yo amatokeo abo na ki arenge ye kurko Ulinzi Stars banyorete bagakwa ne timu ya Tusker chigoli bere ase AM ye kurko Nairobi United bagaikerwa na KCB igo bagakwa egoli yemo ase Vosa na gokolera igo bono ekarosia fixture elia yogoswa ase semifinali avona ase Kenya Police barache kogosoria amo na Bandari chitariki ni 15 na ibere iyo minetina ne weekendi yega ego cherit kuria Jumapili Kenya Police ne chikogosori amo na Bandari abwase KCB irache kogosori amo na Tusker rit kunelia Jumapili weekendi yega ase semifinali egekombe ne kiamo Zat Cup. Mbuyo moralia sekwa resiriti se amatokeo alitwanyorete ko batokonya kurwa se eligi ya Mozat Cup. Ase tokuligereria ase chi game chiabete chiko chieswe weekend yeye. Na botokote makuligereria timu elia anene moni bwate chinguru chira chikubugulia kombeki. Ekero bote makuligereria timu bune ye tokoroka timu nere tokoroka buna Mfalme ne timu chitimu chirichiko chiesa eligi elienka ya National Super League ose NSL actually yatemire nero kuimukia amone yatemire kuimukia egere kuibekerera level chitimu jinde chigoro egere chinyare go compete erore gusine nyare ko kuimukio bo buibwege compete lakini anene monekero gotema kurigereria ase ligi ya Mozart Cup chitimu nchirororo chibwate chinguru kose chibwate experience kera chikukonya mono anene mono ase a competition ye buno bone kero kurigereria timu bune ya Tusker yabetege gwaka timu ya Ulinzi chiko libera sayemo amone timu ya KCB yagete Nairobi United yemo bosa alafu na Bandari kabage ko yaka Mfalme bone kero gotema kurigereria chitimu nchirega igachia anene mono chibwate experience kwete korwa se ligi nene ya FKF timu buna Tusker timu buna KCB ne timu buna Bandari ekero gotema kurigereria anene mono timu buna Tusker na botokonte makoya chinguru buna toteme konya obo omunguso buna ne chigotema sana kurwana koirege kombeke asengenjo Tusker ne timu ye mase chiri timu chiabeire se ligi ya FKF asegeke tambe nandi chibwate obumanyi anene mono ne experience eragere chikonya chinguru saidi chiogo chikobwege kombeke lakini anene mono ande bono ntueba umupira oro manyite kindi gyonsi nabo gyokorekana yeba ntogoteba buna bono tigatoe tutebe nero yoke gochikobwa no ebagoteba umupira nechitageke 90 na kindi gyonsi nabo gyokorekana ase nonye netageke yemo igo bono endete yo tuguchikoira nenge ase ngencha ase chiarure chiatemire gyonsi aliesi cheikire kere yemo yatemire gutumika chinguru egere goikera aliesi cheikire igo ntori gochikoruli endesi konga bono eyetiri gochikonyara ne chikonyara chionsi njibwate chinguru chionsi njibwate obumanyi igo bono ntwe nogoa amaiso tororenga ingikira chikubwati kurugabo kurasa nsemo eyege kero korigereria ase semifinali timu echinziga chionsi pekero go chirigereria finali yago ngayoko yebekera timu kira timki finali yana I think ndanyibekere Tusker amona Ulinzi yebana asanse muyenda bange batabana Kenya Police magiga ya kerigia kalkata siri chukoligero of course ngo story koligeria chigosori chigora se ligue ya FKF na chifani chiospe sabati yote bonsi pe ba Gor Mahia ba FC Leopards bonsi pe na boni ga iranire maiga ya Kenya Police kero kirio koligeria gosori ya Kenya Police abange kero koligeria nonyene chi comment gocha abange babigete Kenya Police amo ne ye kurukona nero KCB na singincho at the same time moment chikare home igo Kenya Police amo na KCB abona se probability reke rokolieri na nero ere igoro kolenga na banga se kura yabo yage kwanye beka yaba ne nanya Tusker na Bandari yebono bono okay omanyete aso mupira kiro muntu nabwata okorora kwaye inchira nkorora tayero okorora lakini anene mone kintu gikwamwa na matokeo
na labda na barabumba bwate chisababu chiabo chikogera bagoteba buna ichibacha bachorete ibire na chibaito obubuinga na chichira chikubue league lakini omupira oro twatanga kendi yonse nabo yokoreka nabo yokorekana igo bono ntogoteba ng'akeri tebete na kikikere igo final no ntwe toko ba omupira 90 minutes turigereri torore kerige kubwacha yebona okay abura sensemo yagosori eria yegakombe keri kia Mozata and of course timu ya Shabana yakagire na nechiguika no nyene semifinali gosenyari kanike finali lakini magoso make and of course matento amaunchiri dinara sta koreka gatia iga yechikocha and all that asida ikaya muyoka igoro yugo tatambuka mutwe hwe timu ya Shabana eligo ikera ni nyene semifinali usekore nyane finali Shabana yabetege kubungwe goli emo na Kenya Police na nde yobororo goli yobororo aya actually yagachetia abafuasi abange ba timu ya Shabana asengencho na barumba bwate ogosemelinga ko batali guchikonyara bono bune ligi ya chire bachina barabugo tema gosembarwane bayireke obubuibweke kombe kia Mozati lakini bono goetera egemu ya chiesetwe timu ya Shabana kabage kubua segoli emo ase ligi na liesagero igo bono ne okworo kinga Shabana babwate sabali babwenerete ku strategize buya totebe kurwa mangana coaching because mbara tuara challenges kurwa mangana coaching officiating nini go change coach igo transition yeyo ya coaching to abachies haji anene mono nabekora ekora aba challenge enjiragete kosoana na asa mafundisho y'abachies haji ne coach asengenjo kire coach agegocha na amafundisha aye yebana anene mono bono na barabukonya banaranire nali aringe yomo coach eli babwatu mutangani igo bono transitioning yeye na beko be challenge lakini no gosemeri togotwara buna asa matukare bosio Shabana ne chiko korabuya asengenjo no ine kerogote makurigeria ase league ya FKF Shabana mbate mbaikagati abakaba ko bamnamba tuara chinguru bakaimuka lakini bakaikana bakaira nanse asengenjo konya bachire bakanamba ibirabo igo bono Shabana nebwate chinguru baise gutwara egente tokoroka buna transition nyingi ya coaching na bachesaji nabo togote buna Shabana ne chiko korabuya ne promising buna asama tukale bosio ne chiko korabuya na ntokagere tinga bono na ndese Shabana yaikire ne chiko ira na back to NSL and of course omanyete ogokori bia nakoro kwanko bwate kana kone na boy gona kie timu gendera tugo of course basi nero yacha egetigianka gwikira boniga nigikora na bachakire gugesieka so that kibacha kogerera mauncherio na ukarabati hapa na pale na sense muyende and of course nyone naba season yenko erere ntoshiko manyana mogosol naro kokenda maybe narugocha ebinto binga bunebiga asense mwendo mwanchu muligera togotigana na mangana abwatikene nege kombe kirikia Mozata kapa turebora ase eliga ya SportPesa gose FKF ase ligi nene togo chakaneri tukoria Juma Mosi chigosori chiarenge arro negati ya gosori ya Shabana FC ya gosori tiamu na Ulinzi Stars negati chigosori chiria Shabana yakagera nango nyolerwe obobwe kolende mbache tikonyora bobi kole nigo gosori ya korete kogenda ose ondataro chego lyoyonde Yego yokurukona nere Rix Omondi nero linge man of the match aseko sorry egati ya Shabana FC na Ulinzi Stars katika togoli statistics cha wangu wangona na ki ya linge Rix Omondi nero linge man of the match unyurene goalkeeper abo ase anyarte kagotoye mara gatano na kabere gocha na ekerukuli game yiga egati ya Shabana amo ne timu ya Ulinzi Stars ase wiki ya 30 nemo abo ase undataro chegoli yonde ball possession nigo konyora na timu ya Shabana nigo yagwata ball possession yebirengo bya 50 na isano na ibire abo ase timu ya Ulinzi ball possession yabo nigo yarenga 40 na isato tigo una shot attempts nigo timu ya
Shabana yabwate 15 na ibere nabo igo ase ye kurukona nere Ulinzi Stars yabwate 15 nemo igati bintu bire tokulgelia kurukona wango Shabana nigo yabwate birengo bya 41% ye kurukona nero Stars yabwate 25 kipas attempt Shabana yabwate 252 na boiga ye kurukona nero Ulinzi Stars nigo yabwate 212 kurukona pass accuracy na bokwana na lakini mupira toika ase target accuracy ya Shabana nigo yarenge 85 ase pass accuracy alafu ya Ulinzi yarenge 67 chikona Shabana ikagenda 8 ye kurukona nero Ulinzi ikagenda 4 chi offside Shabana ikanyora isato alafu ye kurukona Ulinzi ikanyora muchielo kada chikaba isato mwinoga ase Shabana alafu kurukona Ulinzi bakanyora yellow card monika team tubiri tukurira seko soli nyone asokete 0-0 kurukona yellow card of course Shabana kurukona yeli almost yatanga ini kirege kurukona ball position 57 pass accuracy 85 ya mwine kare 67 kurukona chikona chile 8 abe babwatenye kurukona chi offside especially since me chi offside bono no muchando ukaromo nene sana na chiko nyarkana abangi bari kwenyora se chi offside sana singi chire isato yende ka tware yemo yellow card Shabana ni isato Ulinzi baroba ka maintain yellow card na yemo kurwa buongo lenganga uise kuligiririe game ya Shabana mo na Ulinzi na bokonyara ko konyoranga actually the best team lost asingi uise kuligiriria ball possession pass accuracy yes chief fall that chabete created amone binte binge bya korekanete nabokonyoranga Shabana nigoro yarenge igobone yiye gukorokinga etimu eri yabonerete kubwa nero yakorete ki ya ruzi ne achite ndro lakini ne luzi ne inabenga ngane luzi asengenjo ege ti point isato na chiarenge chia chiengenjo mono eke sengenje karo chiagende yeme ezire zero igo nikumaanisha ngane point yeme ya muchi labda kurasa sema ya Ulinzi barabu gento batagete mbakwa barabu mbatagete aida babwe gosebanyore edro anene mono na kikiare ko geraba create chi chance chiare ko babwata abajesaji ba Shabana offside that is why offside chi nyingi kurwa se side ya Shabana nini ba create chi chance chi nyingi chuko batika ase trap baba reta baba tigira offside igone yi kworo kinga Ulinzi mbabwa enengo yabe nene yarenge buna barabumba atagete babungwe barabwi bachitege mweri yo go defend barabwi anene mone se bale target yabe yarenge buna nanye ne point ye ya mombu ya yarenge se bale asengenjo yarenga way match ibono ne bo yarenge nga point ye mona bo yarenge kubakonya yebono nabono usikuligeria ase chiri tokoroka buna head to head ese timu ya Ulinzi na Shabana ase chi game chiri sano chia tiesiru nabokoranga Ulinzi yabete kuengera Shabana ase ngencho chiachire chikaenda makalichi chigemu ibere Ulinzi ekabwa ibere Shabana ekabwa yemo igono kworokinga Ulinzi bado ne bwate engenjo eliyo kobwa Shabana mbabwate chi tactic gete bagotumeka asengenje kerokonya mwagire no muntu chige mwisano okobwa ibere mwagende draw ibere ahe kwabwire yamo toro chigo bono yina beko babuna na bakoingireta around 60 to 70%. Igo bono Shabana mbabwenerete kuligereri mono anene mona ase trap eyu ya twakwanira ya offsides barolenjira barachikotema ku avoid mono mbachikotoke ese trap yokubwatwe from the opponent yebona ase egosori ndi agosori twiri Juma Mosi bado niko tora siri twiri Juma Mosi umurigeria egosori yarenge egatia AFC Leopards na Mara Sugar abo ase egosori eyo nigo yasogete chigoli bera aseyemo of course AFC Leopards nere yanyorete obobwe asensementanga nditokoralire nani ngorenge man of the match niga ariko na Hassan Benja uyu anyonseti egoli eyemo kurase timu area ya AFC Leopards shot attempt mungwano natemete sana nigo chiaringe isato alafu ndo atacheza chiria chikoba ime gose almost yangene boxer nigo chiaringe isano kerukolire egosariga egati ya AFC Leopards na Mara Sugar ngokonyorana
yaerete chigoli nibira aseyemo abwase chigoli chibire akurase timu ya AFC Leopards oyo kurukuna nere benja na eronyo stigoli ntangana chideke communist and of course na erokorete koba man of the match alafu ntubwate umune edaika ya OCT ni yokurukwana nere D Openda edaika ya 20 na kianda ase timu ya Mara Sugar na araso kugira subwa ngomano ball position ase timu ya AFC Leopards yaringi kurusana 68 ekerokeria kerokoligeria ya Mara Sugar nigo yaringe 32% igo ekorokino already mba ingeretwe ekerokoligeria yellow card yani Mara Sugar yellow card no nyeneyemo yale ngoro kolende yekurukwa FC Leopards mbabwate yellow card ya muchi offside asesemo ya FC Leopards yarenge nyego kwa Mara Sugar niko chiarenge isato pass accuracy 98 nchirega chikurukwa na pass attempts AFC Leopards baminyagata sana chiarenge 617 chiko baru 1 2 paka 617 yekurukwa Sugar yaringe 294 na short attempts 13 again tigekor kigabwa seko seri yega of course FC Leopards mbanyore to bobwe lakini yellow card Mara Sugar nonye bagetwe bagatema sana yellow card yari ngono nyeneyemo iyo ngorengana bego kworo kibuna abachezaji ba Mara Sugar n'abachezaji babwate discipline asengencho akerokonyora gwachia sire game wingi machita ke 90 ukuru tabwati yellow card nyeneyemo yellow card manyete ne warning yoko egunga gwakorireki wakorire limo choga wakorire limo choga lakini mwachia sire game yonsi pia yarire tokore tiki tonyoretire yellow card no nyena yamo ina bego kworokinga ase kelito koroka buna discipline aso mupira abachezaji ba Mara Sugar mbamanyete maintain discipline eya igoromono nonya rende AFC Leopards baba ingirete nabo yari kunyalikana baba ingira asengencho AFC Leopards target yabo manyete buna mono ase season yeye mbandiketi mba anene mono mbarwani sana egera baikere ko kuikera etimu ya Gor Mahia ase chipoint lakini bono Gor Mahia kababuna yaba ingire chipoint asengenjo sai go isikuligere chipoint ya Gor Mahia chikale around 65 busiaria ni yege kakali 58 nsa igo bono mbatemete sana egere bai gusimba nyare konyaro bubwibwe bwe kombe kikia FKF lakini ikabako lakini bono gwetera asige mu ibachi eseteri tuko liegoro chitali kikianda yani sorry nabo konyoranga etimu ya Leopards njabete kigwetoma sana na Leopards ni timu bwata bachezaji babwata experience yani mono ki league abachezaji bamanyete enchera bako ba maintain pressure yo mupira n'abachezaji amo n'amashabiki yabo iko bono nabotogote anga AFC Leopards simbakorete gasi yarenge ngiya asengenjo nabo yarengere enenga uika yarenge babwe nambabwe to egemu yabo iko bono egemu actually nabo yabamentete ikabamenta chinguru kolende nonye bono nonye yabamentete egap bado nero enene nambe yemo na namba 2 point because ekorogolire namba yemo ekorukona nero Gor Mahia point bwate no 65 Leopards ya point 58 but of course game nero bwetra cheswe mukura semo ya AFC Leopards je sete chige mu 30 alafu Gor Mahia gachesa 30 na yemo kolende bado ni chikubwe game ya yemo still bado egap nero bado chikoba point inye ni point inye ni chige mutsai tu atike iri nkorenga chiri 3 ya igobono bado gasinirabo gasinirabo ekero tukwira na seri tukori igoro abuna seri tukori juma mosi na atorire na ari tukori juma mwali igoro na kia matoke arenge asiko story chago soretwe timu ekoro kwa buna nero Mathare United mbago soretia mona APS Bomet abwa APS Bomet banyara tubo bwichi golibere Sebosa alafu K-Sharks bakagosoria mona Nairobi United bakanyora ubo bwichi golibere Sebosa Tusker bagosoretia mona Bidco United Tusker bakanyora ubo bwichi golibere Sebosa Murang'a Seal bakagosoria na Kakamega Homeboys abwa se Murang'a Seal banyora tubo bwiwe golia yemo Sebosa whereby Kakamega Homeboys se season yega tukora tote bana bintu biraba bera buya na benge bono ko kwanira na bono nakwana muna Liverpool na barabuo bintu biraba bera buya KCB na Bandari bakagenda ibere ibere yekurukwa Gor Mahia
nego sori yaganyerere sana na Kenya Police bakagende goli emo ase emo igoro na iteta igabu no muchio Nairobi gaiga nsalia archives nsalia barenga archives na Kencom amashabik a Gor Mahia mbabwata mashabiki abateterera bange sana igoro nigo barenge na fujo enene sana singencho yego sori yiga kolende nigo yasite gukorera gosoka emo ase emo na ekero ketu kurigeria labra ase obwango mono ase tugochakira ase timu eturarigeria ase obwango mono neri na kwanira buritangani timu ya Murang'a Seal amona Kakamega Homeboys ase nsemo yabo nigo kworokia na Murang'a Seal baikaransiritu sana as the ball possession lakini bona ase bachite koluzer bagachagwa kwegolia yemo abono no amachivu amaboli aramange because ball position yabo yarenge 6-1 na ekero koligereria ya Murang'a Seal yarenge 3-1 atambe mono alafu ekero koligereria chi offside chia Kakamega Homeboys niko chiarenge isano chingima lakini asensemo ya Murang'a Seal babu ata offside no nyene yemo chikona babu ata 6 abuna asensemo ya KK lakini gukena nsemo ya mwina ya Murang'a Seal chikona ninye yellow card of course moya alinga sesemo ya Murang'a Seal gukena nsemo ya mwino ga ya Kakamega Homeboys barabo mbabwate yellow card no nyane ya chi offside isano chingima na ndi mwakwa uisukuligererie game bune yekere chiesire igo korokuligererie chi stats ejo okonyora buna etimu ya Murang'a Seal ebarenge guchiase game yo go defend barabwi bago gotigoche bagusuguma bakoreta bamanya bakora ingendo tukoroka buna attacking ibono nere libagari libatumigite ekagera bakanyora igori nande kabaho bubui barabwi bago gutiga gwachiesa bago gutigera umupira achiesa lakini nduwe ingendo tutagete ninki negori ba create chance chiabo aibuna gwacha basoka kero basokire mbore gobona ikobungwe gori yeah, I think that is what happened. Abudu ekina kiege ndongorenga bakorete ikagereka ikaba chinga gichingororo chukubwa egemu iyo. Yeah bana. Nase timu ya Gor Mahia nera sensemo yabo eyasogete goli ya mase yemo wiki ne 30 ne yemo ball position asensemo ya Gor Mahia nigo yaringe 62 kero kwira nsemo ya mwinoga ya Kenya Police nigo yaringe 38 chielo card chikaba isato ama ase game ya Gor Mahia ro nako musana na tatebe na mone game ere takwati yellow card na komuna ne game bwate mpero bwate pressure iguro igo bono goika chitimu chonse amagoso na bagokorekana gati yabo yellow card chiarenge isato asesemo ya Kenya Police nigo chiarenge bere offsides aigabono no kero koligereria kero koliero ko muchikorana game ngo sego sorry ya Gor Mahia eko muchikorana na eko ngetake babwa offside no nyene yemo but of course Kenya Police baramba bwate offside yemo kara kwana ngona ki kunyarikana offside teyo no nyene ya masensemo ya Gor Mahia nkige kworoki Gor Mahia ne timu ase timu chia twalire exposure amona experience egetambe kigetambe ase ligi ya FKF asenge nzi kuligereri Gor Mahia AFC Leopards ichina timu chia maintainiri ase kigetambe ase ligi igo anene mono nonya nabachesaji baguchiesa timu eji mbabwate experience gisaine kyo maintain ase ligi yeye igo bono isukuligereri buna magoso buna yichi offsides nini bintu bune bike bigokorekana konyorora abachesaji abamba maetenchera bagwa avoid asenge njo isukuligereri nonya ni timu eji nonya coaching yabo nonya aba coach aba baguchi coach na anene mono naba songo talinga gose naba Kenya okay ndo kurula outinga aba Kenya chiko cha Kenya njimanye ti coaching but rendo isukuligereri ngo prefer tolenga uyukare gose no musongo ngotema tole gutwara koleto umanyigete na tactics inga burabe bore mo ake wetaniese aba baito bansa abamanyete ko ekinge akabanga nga koikaba nga roli ko mukare coach no musongo nga mugoitwa kose moko ba moko rabobe anene mono nabe kunyarekana mokore we bono buna the former Gor Mahia coach oyo butetu tali musongo kabeire na chiete aya oche no nyane ligi buna tutebe no ina Harambee Stars the former coach oyo nyagosira na kitwa kamurukire omusongo oyo sira motienyo yo eraiga igo bono teringa kugicha mubwate omokochi uri gose no musongo nga bono timo konyara gukora amagoso of course amagoso na bakoba
na bikunyarikana magosa abe lakini rende abachesaji amone discipline nera anene mone gokonye timu kwa kwerusana ni sama gosa buna ya makama ka okorekana segeti yebona igobonu isikuligiririe discipline ya Fikrin Jacob ya ine yebona igobonu isikuligiririe magosa buna engineer Firat na baga gosira na raro mutienyo yo eraiga yebona uibona kabire the former Harambee Stars coach lakini rende nonyo uringe nonye na uringe buna aringo musongo mwaroche enjira timu ya Harambee Stars ya performance bobe kurwasiche nini ya Jeswa bwangoiga igobono ndisukuligiriria sichi timu chigo ba coach amona totebe na basongo ngutwara tole enini gete birengere getenga uyo nabwato bumanyi burabe buri iguru gwetani chikochi cha Kenya ga lakini bone ikingeri ko bangane sababu nga goika bono goikore kuikonga kubwate coach musongo tuguitwa kosema gostaka amagosa na bako bambora ni geti yebona na seko seri yeka rukuligara tukore kurwa sense meyo nigo chikona chiaringi komisana ababandi babwate yure bakurukwa na Kenya Police iyo kurakina nigo bate metagusuguma sana uyo chigwikirwo ma etogusuguma baka chikona chire 10 game neti barote magosoa ya kwa isiko bate metego kora mashambulizi isaine asengenje go bone bago gusuguma kwa kora magoso kwa nafasi kwa kora magoso ekona kwa kora magoso ekona yebona na ekera tukoria sete bwana gwikira bone Ghana kira and of course game eyo oyo kurukuna nere Abuda Omar na rolinke man of the match we trase egosolieria abete gakogosoria abo ase ubwango mano gwikira bone getebo na ye egokwanera and of course ni gonko genda kuna mbe mugwikara mba isano and then kurwabo Franklin na chigo kumanya UND paka namba 10 na alafu ni chigo swago chinze Gor Mahia gwikira bone gamba robare namba ya mone point 65 ni chigo sori chiribago sori ine 30 na yemo Leopards chigo sori 30 point 58 eye kurukwa Kenya Police nyone koro chike gusuguma igo niye gusuguma kiamanyete namba ya enere yeye nigo bana namba 3.52 Nairobi United nigo namba 4.45 na isato Shabana yuega niri koba namba isato lakini bwana gekari namba isano muinogalia umorali okurukuna nere Irene nigatebetena Shabana tekunyara konyekera kuru namba isata siekere wiketukore namba top na top 4 lakini wikiramani gere namba isano and of course ntara manyenga itoko kolera singi chiko sori nche chitikare tekabo baroba agosiri 30 chi point 40 na isano na isato chakira namba isano na mogo chinsa bana tuchigo cha namba isanemo ni timu ya Kakamega Homeboys iya gosoiri chigosoria 30 neyemo ni bwate chi point babwate gochire 40 amona isana ibire timu ya gatano kabire ni timu ya Tusker FC nere gosore chigosoria 30 neyemo ibwate chi point 44 alafu timu ya ende kubwatia timu ya namba isana isato ige kurukwa una KCB kose wana benki abuna gwa banyene chibesa bono lakini rende bono nonya bagwate chibesa ijiabo besa njiri guchiesa geti na buno na gushikwa iri kwa ranga anene mono na benga buno mwana uri ukinerete environment irengi ya mazingira maya kabisa lakini bado sikuru kwa nyorako korabube asenge njo kiregento nairi ibono na buto kumubika ne timu ya KCB alafu bwate chi point ya 29 alafu namba kianda ni timu ya Bandari ikurwa ali Mombasa ebwate gosole chi gosole 30 neyemo ebwate chi point ya 40 neyemo namba 10 ni timu ikurukubona nero Murang'a Seal onyorenga Murang'a Seal amo na Bandari ni timu chiri chiaruete SL League yange na Shabana na bogotema kuligiri buna nonye chiachite ibere ngotema chire sana kurwana kuna Shabana nete mete sana kurwana pakisega karali namba isano kona Murang'a Seal nero telibobe asenge njo namba 10 chigemu yagete ne 30 neyemo ne bwate chi point ya 40 neyemo igobono elitokoro kabuna top 10 no erere tabu kumure
namba 11 Mara Sugar chikosere na 30 point na 4 APS Bomet 12 point na 35 na ibere Mathare United namba 13 point na 35 yekurukwa Kariobangi Sharks point na 35 na isato Posta Rangers namba 15 point na 35 na isato Ulinzi Stars bakabwati namba 16 abono twasera sensemeria relegation abono na abono twaswera ali asera tiribona bakonya gupimwa na ningoko genda ningogotigara Ulinzi Stars na ere chagete namba 16 na point chiregabwe 30 na ibere game netina Posta Rangers na Ulinzi Stars agatia abo paka Kariobangi Sharks makosa masinini asitimu echo chakira namba 13 14 15 paka 16 oyo munaro ra nyora we exchange makosa masinini bidiko niko bana namba 17 point na 24 na bwege kurukona na sofa paka point ni 15 na isato namba 18 tutarakora na sense moyo mupira imensity ya Kenya nonganchira subwango maratoswe itimu nerege kurukwana nero yabasubati kurukwana nero Kenya Police Bullets asense moyo yabasache turochira namba isato and then asense merie ligi tote na FKF Women Premier League abamaga ni rwa kiro chinkobi kekombe ya chire ase Kenya Police Bullets wekerabone iga because already babere declared na barabare champions buna tukukwana gwekera iga emambia ya bono igame netina ni ushindi mkubwa sana ase timu yetu kubata na hongera so congratulations aso muno liwege songo ase kubwe kombe asense meria ya baiseke na asense meria basacha na barabu kwenye kwetu mabare ngira kwane ure timu echiga ibire ekero konyora na saba subati ngaba bairiraga kombe asense meria basubati na saba sacha na barabu ngaba bono bare na mbaisa to bago chanda sana iyo ngorengana bigu kworo kingangi kegendereta ase kambi iyo ase kambi ina bokoranga ebiasara bigendere tombire serious byo mupira bwana ase ngenje kero konyora imbali koko soria ebe nabasacha ebe guste nabasubati ekero konyora abasubati bairire ligi y'abasubati abasacha na barabuga igangurwana bari kabisa namba isato bari iyiye gukoro kinga within the compound ebiasara mbiro bigenderete bire serious ibone gukoro kinga anene mono kero mubwateranite mwezi nabo konyoranga ngusuka muri mwezi kuchibosi buya ekero konyoranga mubwateranite ondeta yugutigara kuchimaega umusacha karwanite kuchia umukungu warwane kuchia mwezi nabo konyoranga kuchibosi amangana akoririki abere buya igobono ese abasubati etokobata inga kongole asoko ile ligi ya abasubati na ebe challenge asiti timu chinde na chiro chichikoreki chibuke yeba na ndegere tunyare kwagacha nonye n'umupira okenya bwa basubati asengenjo anene mona abasubati abange ngobo abalinga ntukunyara nini lakini rende asori okugwetoma ngo korariki ngonyorare igobono to ineta nabigukoro kinye talent nero ngo akanere asengenjo abasubati ababone kero baguchikubuguri ligi yabo iga nguchikwebwera bale chia awards au igobone yiko orokianga talent kiro muntu nabwate talent onde tare ko tago tanga njitimbo ati talent ya anene mono buna basubati ubwo bango baswa bale asamangana yo mupira ngantu ntoko nyara lakini rende kero kwa so irororo napoko koraki napoko korabuja igobono barabuna butoko banga toko bateinga kongole asoko bwa ligi ase ezizonie yakosol nerege yemo yakosore tuyani chitari kibere motienyi oyo igo gatano ligo bayimogete yekurukuna nere Kenya Police Bullet FC y'abasubati bagaikere timu yako kuna Viga Queens FC chigori kianda mutari gukuna 9-0 tini chigori chinyingo sana abine tina bana kero mogosa liniga rwete ketika kwata kanto kai kero muntu na rwete ne yaye totebe ne goalkeeper noyo mo defender maybe otabungete igobone ina bigu kworo kinga etimu ere serious na kero kurigiririe timu ibagete anene kurumaega nero kurumaega ya kabiri timu yarenge ngongu sana ne ngongu sana igonga ese kambi ina aromba igete bakarara anene mono ntuma itie challenge banyorete lakini rende umupiro Kenya oromanyete no bwate mangana mbali igobone kero konyore timu bune yigwake timu ende nene chigori kyanda busa na bigo koro kingi kambi muino gaiga imburango tuwe karomo na sana bana imburango tuwe karomo na sana neri bagosi neri anene mono neri bagosi nyukoyo
koeresa lakini rende mang'ana tari buyororo. Okay. Ekera twakora kura nseme itogera mutima komo kaso bwango mono ekera twakumanyina nabone lige ni go ere ase Kenya Police bullet obaraba subati ni point na 49 kuri Ulinzi Starlets namba ibere point na 49 Kibera Soka Women point na 34 necho bakari ukora na Chirache Trinity Starlets point na 33 Vihiga Queens chibachire sire chiko sare 40 point na 34 Kayole Starlet 40 Zetek Sparks ngakine Zetek yaringe chinguru sana. Bari namba 10 na kianda namba 7 Bungoma Queens point ni 10 na kianda namba 8 Soka Assassins 15 namba kianda namba 10 Gideon Starlets point ni 14 abwana twasene semo ya relegation Keyspeed Queens point ni Kisumu All Starlets point AM ama boli na mangi wetania machibu point yebono ase chigosori chonse piba chiesire mero chigosori 10 na kianda point igonga no korokinga barabumba nya kubwage mwende yonse edre moyuka bagite barabu bagategerera igobono nga masaibu na arabu amanene mona amasaibu na arabu abonete kuligereri kusana ase season yegocha agerera lakini anene mono na ase season yegocha nabo batachiko bomi nabo baretoke batiri bono guchizero kabisa yebona yamano mwanchi muri ya sense mo iyege ntangani yechigo sorry asebono nigo tukora sio mirchi duka to kwirana English Premier League no tuko tigosoa VR nikakoreta mangana ikoro ase timu ya Arsenal na West Ham ntuchiko akwanira ase obwagare ine Arsenal ni chebugulike kombe na boigo Champions League ne baganyete moino na raliaya ari kura sense mejo kwirana tore nyuma yo mutimo komoke. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine.
We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mrna nabali b'Chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyachinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Karibu nendo mwanchumo rigerelia erio toswe asense media ya English Premier League mambia ya bono asocha kurwalia seri tikoria Jumamosi ase obwango mono asigatie chiko sori chiria chiabete chiko sori kwa seri tikoria Jumamosi taraswanyone aseri tikoria Jumamosi nganchini chake na neliegoro kwanza lile current tumenya kwenda guchia magega tugochaka neria igoro timu ekurukwa nero Nottingham Forest mbago saretie amona Newcastle bagakora egolie yemo anseyemo Crystal Palace bakagosori na Everton edro ibere Burnley na Aston Villa chigoli ni ibere Arsenal bakanyora obobwiwe golie yemo asebusa bagosaretiamo na timu ekurukwa buna nero West Ham amona Arsenal yekerukolira aseri tukolegero chidron chichiari ngechoka na egenti kyagira na tebana tikachake ne chigoro tumakira na guchimagega yagatobekana na chigosori cyagosori turia Jumamosi echiabwate swara sengenjo nigo chiabwate chidro chioka naro Liverpool bakagosori amo na Chelsea abuno muchando chakirite ekagende golia yamo aseyemo Sunderland bakagosori na Manchester United edro 0-0 Man City bakakera Brentford Man City barabwe batete na kufa kupona pako mwerio isato asebosa Brighton bakakera Wolverhampton chigoli ni Star asebosa alafu Bournemouth na Fulham chiradi card chikatara sana abwase Bournemouth yanyora to wegolia yamo asebosa keraba gosartiamo na Fulham abuna se Premier League ya English Premier League na boigase ensemo yende Tottenham ritkolia lero nguchiriko kosoria amona Leeds gochakera chinsa inye chiabo tuko chikosori che weekendi tugochaka kuretkoria Jumamosi Liverpool na Chelsea. Liverpool na Chelsea egemu enero na wayalenke egemu eri yalenke enkong ase chigemu chirichi alige eri ase season ye ase sengenjo se kuligereria timu ya Chelsea amone timu ya Liverpool though no nye Chelsea season ye teyero ase ngenjo babire bagokora bo bya sengenjo sai ga se bakaligereti na bakaligereti ange guchi namba 10 eyi etali ngane naro ase timu chiri tokagerete chiri tomanyete nga chigo kora buya
Chelsea round yene korete bube na ntu akagerete ngamba chigotema na barabu na ba babuye game ya Liverpool egera guchina bachigochiesa guchikwebuera libagari guchigochiesa no nya Conference League lakini bono nande bigakonga kono nya Liverpool no enero nkurwani ya ringi egere neri chigura top 4 egere ichikwebuera libagari nero liguchigokoraki liguchigoswa Champions League ikobone game ya ringi ekurwanu chisemo chionsi ibere monere ganite ase conference ende ganite Champions ende Champions ikurwania ikobone game ina bo ya ringi ngong andi na onye ya chiete draw na bo ya ringi ende draw igasinge chitimu chionsi nchiabwate rengo yabo chari uchiesera nchiginte gete Champions League ainota getoso no nya conference tu chikoba buna season nyingi maibono uchi kuchiese game ya mase wiki ligi endete yugo chiesa gatia aibono ni game ya monye ni Jumamosi baka Jumamosi bwana ikobono etimu ina game ina bo ya ringe ngong na bo ya ringe ngong sana ko igakoro likogende draw onye achite draw yo Chelsea abambate mete gwetoma sana asinge njuiso gote makurigiriria from their previous current form chigosori baje zirangi isano emoiga mpanya kubwa game nonya na yemo igo mbate mete sana kuruwe edrone timu ya Liverpool mbate mete asinge njo Liverpool manyete yate eyabungete egoli entangani ta ya isano emo ine ta ebuma pema sana kubungwe goli lakini rende bagana baro bakerwani bakanyiranie first half itaraji kwaera kanyira ni chita ya 35 igona bigo kworokinga na barabumba bwate erengo gete bare kurwani bono ke achigwika ge pindi ya kabire roli bonsi bono bagateba bunanaki tenena abuntine na yeye amoni itu isaine twensi yeba bakabika igolende ge pindi ya kabire kachie 0-0 ge pindi getangani elia ya meya mababunganete kaere droigo okay yeah asense mwende egosori gati ya Manchester United amona Sunderland nere ya arganti Manchester United asige tabu rero bakare gukwe osige kurukwane getabu gya karika wekirabone ga of course abatyotere bamani baote bana konye bamanya wangu kariki niga chagite na achatekere season yari guchaka asige tabu gya karika nige kworokia na wekirabone ga chigosoni bere choka aberikago itwa asenge ncho egosori entangane kera swerete liriago chira yarenge na Man City agaka Man City eka Arsenal ekabwatia alafu ntubwate timu ya ntubwate Man City agaka Arsenal na ase record area ko buni wago tebekana na agata Arsenal agaka Arsenal agaka Man City agaka Tottenham na achitaga ke timu ekorukwa bunanero Liverpool nabo iganaste akanyorubo bwi ne timu ekorukona nero Chelsea gocha ataracho ikire timu ya Sunderland gotebekana nabona konyoro sire tigara gende ndronere toise kurigereria se anene mono tumukwanire Carrick uno interim coach of Manchester United. Carrick is one of the best coaches so far tora compare se tote anene mono tote buna kubu mwako yo chageta singe Carrick yoma etega chitaka bwatira gati achitaka bwatira litengo gati igon tuise kubika nani tuna botora abeke buna anene mono nyacha maegake bwanga muchire naro matokeo maya anga matokeo naro asinge nchukurwa chite uise kuligeri korukari kyacha ukompe bono ni chitimu ejinde chonsi nere Manchester United nere timu ya reach point chinyinge kurwa kari kyachite paka bono iga Manchester United nere irete chi point yange 32 na ibiriga ebwati kuna Arsenal chi point 22 na kianda igobone ina bego kworo kibuna kari kyonya chama pema anka Manchester United anko naero no eri gurari kurwanerera ubugwigwe kwege kombe ko okonyo kwaje ngori ko basengenjo ko rubuna achite naro temi kurwana sengenjo chigemo ba sirire nibere babuire ne dreyemo igobono kari kinto ko mubeka ngane ko chimbe igobono to expect more to expect amange next season bune guchi kuchaka iga onye Manchester United yego chikomo korera full installation inga nero guchi kobe coach bono guchi ko ngosa Manchester United tigatuka gerenga Manchester United nejiko korama kongo most of the time about bana kerekeria coach ya very confirmed officially matokeo bona uchaka ko bamabe abo bono nande no muchando guchiorolekane rasinge ncharo usikurigiriria timu chinyinge chiakorire igo most interim coaches ngokora bali buya lakini the moment ya sign contract iga
usino ko relax ya guchi relax bono relax bono na nyorire okay anene mono nonye na yekera okurigie gasi ngote muri ko create CV ya kwanyiri kabuya kwanyiri egere kwanye tona na mangana maya diri guchi kwangainire ribake binde gari diri bono gwachi ko irwe gasiga kwarara igo bono okay ntukagira ngikina kikira chikoba lakini nkonyarikanire yababo okay yeah aseritiko liegero ase obwango mono amatokeo of course ntweka ko yarua ko rwa buri tangani ko sori yarenge yabwato monso mono ne ko sori gatia Arsenal amo na West Ham. Arsenal bakanyarego obogwibwe golie mo asebusa korende litangani yarenge 1-1 lakini dakika ya 95 no egemu ya stega chinchilia egemu ya West Ham amo na Arsenal naro chibikong nene mono bunanje lishabikiri nene ri Arsenal enaigete nkarora buno moikango ngereruri tiyaringe gasingororo asinge joke rukubunguita kekayo muiso no bororo sana omanye tembu ya ubungu mapema omanye na kyo kweba omanye buna kweba ngonye gukuira nirani lakini talinga naye kwabu naye okay no ina Arsenal no ina ri yabungite chitaika guchia ikire takika ya emerongo challenge itetiria abuga bono nari umupira guchikoera iga nga West Ham ye kubunga lakini bono nonyegurie ya West Ham yabungetwe yabete gigutwara amangana mange asingencho abachesaji base no mbare gotehanga abachesaji ba West Ham mbasukumete goalkeeper ya Arsenal paka bakamubwata okoboko uise kurigiriria byonsi naboko birora ige game nabo yaringe nkongu nandi game ye yaringe nga Arsenal wika yaringe ko win game ye asinge njuji game cyatigaire saiga konye game cyatigarete ni sato nuise kurigiririe gapuerie chi point chiro kati ya Arsenal na Man City echibono chikominyo koiro bonyangongo we ligi ya Premier League naboko ranga sai timu endete yitagete gusiri game yaye asiji timu echibire igobona asiji game timu cyatigarete ibire chi sato chi Arsenal West Ham gwika yari ngase nebwe gwika yari ngebwe ase kindi Jones kyale koba nabono yari kunyalika nabo nase nungu yari ngigusiye game eyo nabo yari gotogosera sana asense muyendekera ukurigereria gwikiraboni ga chi point chitigarete and of course enyarikane Arsenal yabwire chigemu etigarete because nkokosorera mona Burnley chitariki chikale 13 Crystal Palace tariki 24 tharanga asense ya Champions League nase timu ya Man City nero asensemo yabo and of course tatebe bona yabwire chibere asinge chibona wekeraboni gani bwate chi point chiria 79 igogeko bwa Chelsea igo yachire 85 tuko cha sensemo ya Man City ne tigariti chi game chirega iga echo chire isato naboni yabwate chi point chire 74 plus 12 igo chata chire 86 no 82 74 plus 82 chigo chikobe 82 igobona ise kunyarikana Man City bwe chige mukyaye jiro na Arsenal ebwe chionsi igo Arsenal nabego chikobiro bonyangongo bwe ligi eyo ase chi point ibere igoro igobona timu endete yo sai yetagete gokora amagoso yugu drop a point because bono Man City totebe ise kunyarikana ngusirire point ngusijire chi point tete Man City mwe chance yakwenda 83 Man Arsenal ekole 85 ekole 85 igobone chise kubwa chance a difference iguchikoba chi point ibere igobone chi point echibere na chikurwani kukatia chikabu oyo monaro gosabiro oyo na bono chance chigusaba chance chigusaba buna yatagwa Man City nare gosabira anene mono Man City gosabira Arsenal yakwe egere koleki bachikuba ikera at least na bachikuba ikera bono guchibusiali bachikurigire nonyene gento tokoroga buna goal difference anene mono nkorra tole Man City ngubungeri chigoli chinyinge sana nekere guikeranga ni chigoli na bipa guikere timu banya ikora chigoli chitalinge na ndekero keri baroche na bono chige mchitigate ni sato guseibere chigate ni sato guseibere bona magoso Man City bachiete bakakora ne game ye bachiete ko gendedru na Everton emwe linero yabagolete asinge nchonya ndiri game ye tabakora anko sai na babale komo igana Arsenal chi point lakini bono Everton yakabana chi point ibere ichibono anene mono chikagirenga na jijira chikunyara ko Arsenal bubugwe kombe determinant ko asa yubado isukurigiriria chigame echi chitigarite chigame chira ibere
etimu eyemo ase chitimu echibere chitimu bado ibere chitaraumberana etimu ya Crystal Palace igo bona nemo isukuligerie game enero na bera chikoba determinant ase chi game echibere na ningo gochikoiro bonyangongo bweri asense mwerekero kuri timu ya Man City na ere gutangana kumerana na timu ya Crystal Palace and of course ngobina na bare stariki combination stariki tukoria Jumatano gose litukoria Jumatano sengencherero ni stariki 11 ekero ko ligereria abo avange baroche na Man City mocheni yake Crystal Palace na Crystal Palace erache ekino boroboli bwensi na ere takete kubokorera ase Arsenal ase ugotaka aida babeka yamo game yere gose esokedro kero gotema kuligiria nande ase game eye ise kunyarekana buna Man City ne chigwaka Crystal Palace okay Crystal Palace nete menero gucha no bururo ba sase na ebara rukurwa babekera maboko batumira na Man City nagenda muina alimo kare buna twabatoma ko anene na andu ise kuligiria ebintu mbiri to kuligiria manyete ebiasara mbiri bigocha byakoreka negatiye chitimu ise kuligiria umuchesa jinaro yitokoroka buna nere eze no arwete se timu ya Crystal Palace na ase okurikirana kuri barikiranite nga ise kunyarekana Arsenal ne chikuire league na eze karo muchesa chibu Arsenal ne bwenerete komenta egento tokoroka buna add-ons 10 million eguchikwa Crystal Palace igo bono ise kuligereria Crystal Palace na bira chiguchi game eye kebwate birengera bibere tokende tobwe ase nesi nyukoire league ntonyora chibeseji tokende to lose toba echi point batoe nibo kulingana naye ekero kuligereria egenteke ngakiokorora ngakira chikoba enibo igo bono ese game ya Arsenal na Crystal Palace na bego tenga tiri guchikoba kwenda ari mogora na win lakini tutigere gaka iga tutigere chibesa mbora tukubwaga iga chibesa echi tokuba nande ikinege turikiranite igo bono tiri guchikoba nga ne game ere enkongwa sasa no kerongo tema konyerigereri okay igo bono ase game echi tigari tibiri chi Arsenal Burnley na Crystal Palace ase nginjo Crystal Palace ai ero manyete gento ngiri kurwani okay ase nginjo teri kurwana ase top 4 chigo so Champions League ase relegation nerwe tororo teri kurwana no nya Conference League ero bado no era seli igo bara bumba bwati kende kelige go chikogera nga bachigwe toma mono okay aso okorera chisekuru na 30 choka tobwate finali ya PSG na Arsenal sekunde komichoke comment yao karistari kemeronge 3 egemu iye karistari kemeronge 3 nechikobe egemu enkongu lakini egento njenda kwane nekelinga nokuganirie timu ya Arsenal bugwe na ntitubuguli Champions League finali ya Chelsea na Man City egakombe kya FA chitariki ni 15 nemo Chelsea Man City nero na bira chikobe enkongu asengencho Chelsea manyite mbali kuchiwanja bagenda busaigo paise ko bamnambaire gakombe kya FA ngichikoba award bachikuchesa nini next season Europa League igo bono tiri guchikoba game Chelsea tiri guchikuchesa game erenkeigo okay ni chikuchesa game ngo at least na barbu in case babwe bachikuchesa rali Europa League okay igo bono Chelsea tiri guchikuchesa game ye asego sori okay yebona byamano mwancho murigeria asoko sanga twasangire mambia yabona kuri umuchakano gwikira boni kana nderi tikoneria Jumatatu na nentomerane SMS yiga stariki chikare 15 na isatu ilikoendera kuligeria mange ngakiwoche konyorana Man City ya Chelsea egosori yae FA ya Chelsea weekend na bwo igone chigosori kiri chia Chelsea ralitorashe koendera kuligeria yande amangi korera sabono no twikiraga bwo asomwerio gaendera gotengere 20 yatigere aseri tukorigima gwikeria nginande chinsenya goika isano ne mara itromerane asomurubiro yigerete Ishmael Mogere.